This is so very hot, guys. Oh, look. We are so hayahay because we are just sakay-sakay with the umbrella and they and they don't have because they tud us to to the kubo. Yes, guys. Para po kaming prinsesa dito. Ano pala, parang prinsesa po si Robinila at saka po ako yung Rhina. Charot! Find the real me. So let's go, seize the feeling. Cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it. It's me, it's me, it's me, it's real me. 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 Ayan na guys, nandito na tayo sa Tumuran. Magbaklay tani guys, lay koan gikan dire sa among gihunungan ngadto. Murag layo pod. Hi palalab. Palablab. Sumao ni diri atong agianan padulong ngadto sa payag sa dagat.
horizon. Okay. Huwag ka. Mauna ni guys. Ani katubigan ta magagi. Taog pa man so ug mahunas wala ni siya tubig. Uy. Di na ni pwede guys. Ipuso na ni nato tong cellphone guys. To take care. Palihog si Piti der. Ada guys, di na ta magdag cellphone dito. Ato ning Hi guys! Na taron sa suba ay sa dagat dili sa suba sa dagat nagyod og agamong gisakyan di ay guys is Langgakit. Gitawag di siya Langgakit. Hi ate. Hi! Ayan. So, it is Mo ni siya Langgakit, because, mga bamboo. Kuan ang water kay nabasa na ko. So very guys, adventure din po ito guys kasi this is the first time that I ride this kind of boat. Boat hindi ito boat kasi walang machine. Langgakit. Ayan. Yo, dato man Oh my god. Ayan guys, mo ni ang makita natin dito. Nandito pa tayo sa guys. Ayan, wala pa kaabot sa atong kamalig nga angadtoon. Ayan, ay yung mother-in-law ko. May ay abli malagi ng bag ni Mati ani nga narana. Basi makuan. Nga, andin. Muyaka ta diri guys. Oh my gosh. Papunta kami dito tapos galing kami doon malayo yung binaktas. We walked for too long far away but it's adventurous because it is unique. Yeah, for me. Okay, and can I borrow the one Yeah, hat? the one. No. Can That one, yeah. So, And guys, kasi yung dangas ko, nakita yung dangas ko. kasi mainit. Ayan, mainit. Yung skincare. Tignan nyo guys, yung namin dito, among porma nakayaka. Nakayaka. Si Ate Robiniela and me. Pero maganda sa guys, The feeling. sa feelings. Kahit mainit guys. Pero masaya. Very init-init talaga. Pero masaya naman. Ayan yung mga kasamahan namin. Yan yung hubby ko at saka yung pamangkin ng hubby ko, pamangkin namin. Ayan. Ayan sa unahan. Ang driver na to guys, to aga hukas. Uy, gagujud na mo guys, gigujud mi. So, very init talaga. Nagilapan eh. Haa. So guys, dito sa dagat, yan, maraming mga kubo-kubo dito. Kasi yung purpose ng mga kubo dito guys is panagatan at saka yung panggusuan. Guso. Ayan, may mga kubo-kubo dito. Medyo madami-dami yung mga kubo. Bawat kubo guys, iba't iba ang may-ari. Diyan. Yan. So, this is the first time that I've ride with this Ride? Langgakit. Thought I ride? Langgakit, the time that I saw this only on movie and I want to sakay-sakay in here. So now, I didn't expect that we're gonna sakay-sakay in here. Because I thought we're gonna ride a boat. Langka means jackfruit yung langka. So, what? So we're just sitting here and they walk for us to go over our destination. So that's it. So that's it. I saw something blacky in the. Where's the umbrella? Umbrella, ate.
This is so very hot guys, oh look. We are so high because we are just sakay-sakay with the umbrella and they don't have umbrella because they tud us to to the kubo. Yes guys, para po kaming prinsesa dito. Ano pala, parang prinsesa po si RobBe at saka po ako yung Rhina. Charot! Malapit na po tayo sa kubo guys. So guys, malapit na yung kubo na puntahan natin yan guys. Diyan guys, oh. Ayan. Yung kubo dyan guys. Saan yung kubo? Ayan. Yan na kubo guys. Ayan. Diyan tayo aakyat mamaya guys. Ayan. Ayan. Gambak. Waji igang na ni oh. Kisam ning ginabas lang. Anak mitog. Padaw hagdanan pe. Na guys, sa diduga mo ang ahong sister-in-law na pinakagwapa guys. Siya daw kinagwapahan sa tanan guys. Shout out Evelyn. Shout out sa tanan nga naa diha sa taas. Okay, let's stand up. It gives me chills, it makes me blush, it gives me what? And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her, yeah. May babae ako nakitang kay ganda. Yung mga mata niya ay bibihagin ka. Pag tumingin ka sa kanya ay matik na. Parang pinanaga ni Cupido, sapul na sapul ka. 'Cause I Get you up and going out.